Laka ya utirot sing hakasinam kat praspa ar hanong klau. Uday nakakurs imli ubade uwe nikisiyam jang kahima nong klau. Kum usamla udan karinyang renyot kabajrong. Uday ubaklan bor ubanang bha hakasiat khnam banjingi bansangkulai bat banbe merat. Kijinglong juman jungu hakabayade berkaktian kathle. Kalong kaba ipela bha naba unang bha bankeren hakmat kipad ba belin. Kum usiem uday ubanang bha banwanra ya kasuk kasan. Kajingnang jungu ya kaktian Bengali, Assamese, Garo bat Bodo, kalawara ya kanam jungu keleng saudong. Ka British kalayok kurup shadow kipot katem Brahmaputra hadian kajing pengkot ya ka 30 of yandabu hakasenam kat praspa arpun rio. Hapdeng kajing kurup ka sarkar pareng ya ka selhet bat kibentak Assam. Kaya tengkuro ya ka kasihals naba kitmu banshna surok kabala banya solang ya ka guati bat kaselhet bandop yada ya kinonglet nawan bat kamtam banyara pelat ya ka jinglut por kinonglet nawan. David Scott uday agent siya British Governor General na kabenta ka Northern Territory ulalap bautirot sing udan jingtmu banyo ikijaka hakidawas Assam bat banya pen kiliang dah kajing ailat bansna surok panya solang ya kaselhet bat Assam. Hadian kajing syong dorbar kedorbar kala menjur ya kajing terwa jang ke British dah kebabuk kendon baka British Raj kamde bantuklar ya kakam hima sima bat kade banyadaro ya kahima nongklau. Kene ka project cing tray surok kelasdang bat haba ubalaram sing ubade uraja jungkarani ulaletnya ka Disember kat praspa arpupra ban shimti ya kidwas kumba ulah kam utirot sing hadin kajing IT kasor pakar pareng kum kajing menjor ya kajing shna surok ulasha khanglat na ki sipai sipois kibalaka excellenti jungu ka British Raj kala dawa kajnaro na kahima nukla. Haba usim tirot sing layos nguya kani ka kubor ulalum darbar bat ka darbar kala penwi akarai baki British kidiban pet karat na kahima jong ka sarkar pareng ya kani karai kam shimla ngap satya kani kalapan klot ya kamansim ukon kasi kara bat kilalet banher thma ya ka kunhun British bat ya ulutanan bertan haka April sautrek kat praspa arpukandai.